Sami lang so epe Chelsea sa hem kimi kang pula pencherok tok mai ke padopon. BJP MP candidate Amar Singh Tiso Phanduar Bogori constituency long vote ke hang mai ke paman. Janata Dal United mate JUD Song State Maipu Dr. David Rong Pilapen Ari Sangho Tumpen Perang ke mai ke pha. Kardom pini Karbi prime time bertang ton pen arju panikha. Pini la khakre pli korkanthi constituency ke parlo samilang so hitie long amat ephl se sa hem kimi kang pu lapen cherok to amai ke paman pona bertanil tumasa hem long bertanang pale. Labang Somaya long APHLC Kor County constituency Maipu Gongat Kering Pensi Cipahem Pupo. Maya long BJP Lapen Congress Asong Pen COC Bang Sirke Patung APHLC Asong along Cipa Okto. Lasong si Labang So Asai Hem Kimi Kangpu Lapen Cirok Toka Maya long APHLC Central Committee Kongchen Bang Sarakiri Rongpar Hauraghat LA Committee along Kongchen Bang Robi Singh Ronghang Kor County APHLC candidate Barim Daniel Teron Lapen Prek jam man peng kang tu yatung cetang tensi me mesen pen patun po. So pini dak Kor County constituency alo dak samelang so hamara lo dak le tum board committee akimi kangpu mon pedolo la non upcoming 2024 parliamentary election of Harman. Asa binongan ke tuma sar jayega thar apan si tum phaji pulo sita me alang li ke dam asai topik ben masi alang li bang bangun delo so alar bagen li bang lo dak. Lasi pini dak board committee akimi kangpu hud dak BJP lepan Congress kado ben bang sirkep ni bang sirkep bang pu atum dak le tum long nang cilang dolo nang cipam phang dolo lapen ke non dak samenang so bahar ke lang damelo pulo nang dai ke damtang nikan ini thoma prang lang damlo pulo non bang ke PHLC a phai na bat side lo lasi dak ke kom nai 70% 80% amuni ke PHLC side lo non ke lapulo lapen non pini dak ke tong ke itum awareness program isi ke patok monji cherok tok athe non le tum la vote ke jok nai lapen ke la ke claim ke dam nai symbol alam dalang lahai lam ke chethan chepari phansi ni tum pini dak ching room lo symbol alam ang lapulo je ningkan proxy ni tum torchlight the symbol of ando 2019 ban ke damtang MP election MLA election ban MEC election no itum torchlight the symbol side lo lasi torchlight the symbol ke na bangi tum ke kapathang de itum ke kapachini mane gyan alam lok se thana constitution alam lok se thano pen la so alam ke than pen joksi kapathang a symbol torchlight the symbol enlo lapan Karbi long ra tum pini chini lo chini eta tenglo pini ke constitution na phak lasi pini APHLC long nang bar do no muni rato lasi la bangso symbol rada phan ka pathe ang thek long ben BJP atom bang dak policy nang claim no si dak angkura phelong ave gono suraksha party GSP po phan atum hang dam si konane Bernard Sangma phan atum MP ticket atum pathur dalo lapen torchlight symbol halatum nang thi jok lo lasini tum thai ning ko ai thai da ve la so torchlight symbol atum pon ke la so torchlight symbol ni tum ke pon ning kan proxy PHLC dong kian tang symbol mati la ke takit torchlight ke ban thulo la ke abitari takit thulo torchlight da mamor ke cholo la se paponang BJP atum athak se GSP pojor ke la loge BJP side ke la GSP ke la se torchlight ki thu nang la tum na chen thu da bang tum ke thang la ve seta non bang ke PHLC tum ke mang ke be ke che to amen thanai po bang ke torchlight bang thanu dai gante lasi lahai ke bige che tum amen kang than longle pota kang than trading license kang than lahai ke tum ke kisi ben sing than bo lasi lahai kisi a symbol ken ke hello la ke bige che to amen kang than na pen ke non na 26 January non la vote ke jogani bang ke 26 April non la vote ke jogani bang ke la so kisi ben bang se abang putin la me la so pudum pul bhan pidong mir bhan kang tip ja pornang le tan la BJP pen ka chetoidun MP candidate Amar Singh Tiso phan Duar Bagori constituency long vote ke hang amai long ongdung Duar Bagori constituency ra chitodun si BJP ki hayang thek paklang bangso mai long local MSC hin pen si mai ki phalam the jai pon lo bangso mai long al himan pen star campaigners Karbi long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang deputy speaker Dr. Numal Mumin EM's MP Abarim Horen Singh Be BJP is Karbi Anglong President Roland Killing Lapen BJP along ke thekiding atum chitong dun renti Amar Singh Tiso mai long ke jaya tengke Karbi Anglong East West Lapen Dima Hasa long Pangrumpet pen 8,50,000 voters ang bong pen 90% an chipalong dun pen ongdung kaching thura warmon chipalong dun ang pusi jaipon
Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga hin pen mailong suarlo tumapan arunadoi pen chenglok ason government scheme pen awar sai ki thupon aputhak kachitong rada tumapan kithana ning parungpon Duar Baguri pen rangsina be report cut news State parliamentary constituency laso election amai nilialong tina constituency ka dam bang mom si pini bukajan ke kapijut lo lapen along tina constituency long tame pini ongdu opposition atum congress lapen EPSLC lapen ka political party tum chi open BJP along pen anang chi ogdun West Karbi long ke isia constituency long si juga dalam tangga PSLC candidate penceng blok angton si BJP long cepa okdun et along tena konsensi tala sondo Kongres Mondol Kongres Committee full set laben Mondol Kongres Mohila Kongres Juo Kongres domla konsensi ke angton sinang dun et lo don siri tame Mondol Kongres penceng blok juga dalam tang Kongres long pen tiket ke long abang futuman la sonthak taksi along tin dame EPSLC pini dak nilip konsensi long tame ong dung EPSLC tumbang haro troksi susya phai EPSLC tumpini BJP long na chep okdun lo nilip konsensi long pini ke tuwe tuon to emon thepi kamasi wangone der lo la sinon 21 api ba 21 dak hanjang lang solong Chief Minister bangji hula sohut bang surihinira bang pharuhinira bang korai si abang thu bang phiatum EPSLC pen chi open BJP long nang chepe okdon je phan ni tum long a list nang pier lo lasi non phong a election bang ke Omor Singh diso ke haji chu Horen Singh beke laknira suri thong kebra narkep pen abad chat non phong ke Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong di Mausau pangrum pet pen Omor Singh diso ke haia phai lak di ke kom ke haida rabut lasi laso bangke Karbi Anglong ara ratum je kaching thura sai isi ni ke theklong ken chenglok la pen ke kidu ke lagrar phan je akapre sayang deng kipi ka pijir pen chenglok la pen Karbi Anglong monsam ke do isiang theklo di Mausau tame isi monsam ke do BJP government ke token siang thek pen muni tu munthi pen si pini matha kirla pen si BJP long nang chepe okdon la da bangke election du ko ka joine si ne tum claim sayang deng claim long da election ju date pen long te da bangke Omor Singh disu ke high pen da ga nijo ke somji pen an ka chi sik do la si dak lokale me si Richard tok bi pen chelang pen Omor Singh disu pen nili ne tum bang pen dak pen ana sayang deng da ke claim pon je phansi ne tum bori pon pon sejor singal bangke alang li parlimen long ajur bing plui pen ka song le tum hempre kala ma puthak alang li akon ning jirin thupo la so puthak ke nil tum ta me sibain kori nain pusin nil tum kar belong autonomous council pen da me tok jir pen nil tum pilo ala dolomara ali ni ningkan sirachi timbelang mate kimbek bolake la sena tu mathanang ne la kimke da jipuke ase la non Richard tok bidak non ningkan ke thom ra sekloyon phodola la songbong ke la so kam ke tangpo la pen pulong Janata Dal United mate JUD state amai phu Dr. David Rongpi pen pherangke mai long kaning jepon ke Central Committee pen direction ateng pen Assam long wang pen BJP phansi vote ke jok pen ke pahai jia phansi puthot phong thom Narendra Modi sarkar ke pangni jia phansi kacherap kacheto dunpo Dr. David Rongpi Janata Dal United mate JUD State Committee pen Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen NC Hills District la district ke thom la pen Assam along do ana phanta non kiwang GMP kilika hut BJP pen kachetoy dun ake hai Amar Singh Tisophan ong dunga vote pen pahai ponlo nang pusi Dr. David Rongpi pen ningjepon Sonsi Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon ke mesen ajok Assam along Chief Minister Himanta Biswa Sarma ke Japon ke mesen ajok si cherap chito dun pe mi po pusi JUD hin pen cheparai pon aman itu kaum kena faktor ini state pen benda district ke thom
dan just ni no Karbi no east west lapen di Masau ini itu dak press media mate panang ko main ni pon ko tema lake pinang so alam pacinya alam ko pasti tu ni hin pen balik ma song hin pen panang ko pacini pon ko tema NDA along itu contoh related tak dari kehai man gitu biar orang CM alang masih mahim pulo presiden masih alang tu mahim pen central hin pen lo nang pale lo promotion nang pilo itu bihar long ke ini tu ke take alliance lo masih kapre setiap lo anta BJP tum phanle jadi tunggu vote jog ni apa cerabun apa posisi man nam lele sini tum take candidate ka be serong ke sidota ta be sita itu asong kami claim tu lapen da kontum bang do lapen kapre main futum tu sini tu program ko sini tu pacini lam theng la pani de sini tu dak ake hai Dr. Tuliam Mohan CEM Karbi Mas Council alang kija alang kampleng pon me laben omosing tiso ake hai alang lipan ke pahai pon jaban sini litum JDU pen ke bitung tak citodun pen itu pahai pon litum cisik pon lo cidang pon lo laben asam along Dr. Himund Bisa Sarma CEM man gitu alang don cari pun bom alang ni cerita alang kerja problem sih itu ke kecerap tu naso adison itu mati itu alam itu semua itu nonglo masih non gewang ji non kili mati non lison naso Karbi ngong ke taring ko frog ani lo dan tarik krisir ke bangke kulagahat lapen jorhat dan remor IC non cingpo asini itu lagu te do an la Karbi long no dan asam long do an ta nili kam kena kena korte jiu do an anta la jonta do lo sa do an anta kecunungri lo la lam the paklang lo jadi itu setiap komite pengke itu BJP fancy lo ana bitung pen adhok tum ke dun bom lo lapen adhok tum ke kechra fancy te ke body dun lo ke pahai fancy put ke open pahai itu cerap dun lo fancy ni tum ahin pen nam ke perang kadong jang mi poni phai crate roxier ni bokazan subdivision ang kang MSC ke thom ke parlo borjan sarpothar lapen bokazan MSC hanjang langso Lore Sarpo Pathua Klamalong APHLC Songa Tumpen 6 the FUST Parliamentary Constituency APHLC MP candidate Jai Katharapan Borjan Sarpothar Lapen Bokazan Arada Tumkang Tumkarni Lapen Armu Chipaok Amai Pamanpon APHLC Song ke Methang Jungjung Aphan Chimathalok Asong Kali Inglong Aswakhe Aphan Kacharai Kompen Danglok Karbianglong West Karbianglong Dimahasau Kethoma district along Kei Swatum ta paprang dum nangji Kei Swatum kachilong nangji article 244A kapa implement ji aphansi estimation ing thir at kethexer elituma candidate GI kathar aphan kyong dunga vote pen Kethoma district pen pahai don pen Delhi Lok Sabha Parliament along elitum kapa hidun hup Inglong aswa khayatum kachilong nangji autonomous state kapalong japhan jakong horang rab don lodang pasi meya long thanpo Lason si APHLC song leki hailote KCSO amen kangthang lapen KCSO long lepota kangthang nupota pachini Borzan Sarpothar Bukazan MAC pen BJP Congress pen Don Pharopli APHLC song along chipa of don tang Nonapong Lok Sabha MP kangwai ke APHLC song si ki haidet GC angring dotang nupota kiong dunga raratum chethan pon
Meya Long Rajesh Tiso, Kur Singh Timong, Samson Teron, Rajen Timong, Pranjal Crow, Rita Kramsapi, Lapen Pinangan Manpeng Kedoket Hekedingatum, Chetong Dunsi, Meya Long Ardipidu. Bukazan Pen Bisnu Lecture Report Card News. Actually, Rajniti Dol Hisabe, Ami Ohomot, 15টা Opposition Party Forum, United Opposition Party Forum আছে আমি হেতু মাজতে আমিও আছো লগতে আছো আমি CA ওপৰত UCC ওপৰত আমি ফাইট কৰি আছো এটো ৰিপিল কৰিবলৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট মাত্ৰ অসম বুলি কথা নাই কাৰ্বি আংলং বুলি কথা নাই কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ট্ৰাইবছ সকলৰ আদিবাসী সকলৰ মাটি আৰু জাতি ৰক্ষণাবেক্ষণা কৰিবৰ কাৰণে আমি একগোট হৈছে আৰু এই ইলেকশ্যনত বিজেপি যিটো বিজেপি টু এন্টি পিপল পাৰ্টি হয় আৰু কমিউনেল পাৰ্টি হয় আমি হেই ইয়াত থকাটো আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰো আৰু ইয়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ পৰা বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা কি এইটো বেনিশ কৰিব লাগে নাইকিয়া কৰি দিব লাগে এইটোহে আমাৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ আৰু ইয়াত যিমান ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে আমাৰ সঁচা কথা ক'লে আমাৰ কমন পিপলটো ডেভেলপমেণ্ট একো হোৱা নাই এতিয়া এইটো এটা কেপিটেলিষ্ট চিষ্টেম চলি আছে মাত্ৰ ধনীসকলকে কন্ট্ৰেক্টও দিয়া হয় দুখীয়া মানুহবিলাকে কন্ট্ৰেক্ট ল'লে বিলটো নাপায় কিন্তু ধনীসকলে যিটো কন্ট্ৰেক্ট ইয়াত পায় তেওঁলোকক বিল পৰ্যন্ত সোনকালে দিয়া হয় সেইটো আমি দাবী কৰিছোঁ এই চিষ্টেম কেতিয়াও থাকিব নালাগে আমি এই ওৱান মেন শ্ব' ইণ্ডিয়াৰ যিটো ওৱান মেন শ্ব' ডিক্টেটৰ এই মোদী ডিক্টেটৰ চলাই আছে মোদীটো RSS ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই মনুস্মৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে হাই কাষ্ট চিষ্টেম এইটো চলাইছে সেইটো আমি নামানো কাৰণ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েলি আমাৰ ইয়াত কাষ্ট চিষ্টেম নাই আমি সকলোৱে সমান সেইকাৰণে এই সমান ইকুৱেলিটি বিফৰ ল ইকুৱেলিটি ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইকনমি এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ফাইট কৰি আছোঁ যুঁজি আছোঁ ইলেকশ্যন যদি আমি জিকো তেতিয়াহ'লে সকলোকে আমি ভালকৈ চাম সমান চকুৰে আমি চব চাম আৰু এই ডিক্টেটৰ চিষ্টেম আৰু নাথাকিবলৈ আমি ফাইট কৰিম আৰু যুঁজিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ Non malam sopor phan birta mong tonik sene. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dihi namo phit puthot birta longwang thwiklo West Karbi Anglong hawang arong supi nut athan bang silong rong supi along ingbodet pusi kat news aprang ke penili tumalong birta nang pali West Karbi Anglong ke parlo hawang ahawar Zagriti English ME School at Hanbang Sanjay Sharma Urmiarni Silong ke dampen hemwang vedara jok arong asorato manghupronglo Kisung ke pho ahema sorpen birta kelonga tengke asopo logona lek kachi iya sai kamalong ke dunahot laswalam ki phodamlo
Urmiar ni Than Bang Sanjay Sharma Silong ke dampen hem kachibang vede rajo Silong along ta FIR pitang lo. Kang bodet Athan Bang Lok Sabha kilika long polling officer aphading si ketang. Laso Athan Bang aphan ke theklong abang aling sitame 9089190825 lapen 9089353972 labang so number along kapachini ji aphan si Than Bang ahema sorpen tuning report. नमस्कार मोर नाम कविता देवी मैं हबांग कार्बी पश्चिम कार्बी आंगलंग गाँवर बाखी हूँ मोर श्रीमान श्री संजय शर्मा तेहेत घरत लगुन दियानी बिहा आसिल लरा हेतु कारणे बजार करिबोलै शिलंगলৈ গৈছিল तेहेत बजार करिबोलै जोৱাৰ পাছত बजारলৈ যোৱা নাই কারুর লগত লগ পোৱা নাই 10:25 পৰা তেখেতৰ মোবাইল সুইচ অফ হৈ আছে তেখেত সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতক বিচাৰিবলৈ আমি ইমান কষ্ট কৰিছো ইমান কোশিশ কৰিছো বিচাৰি পোৱা নাই তেখেতক বিচাৰি দিবৰ কাৰণে মই এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে অনুগ্ৰহ কৰিছো তেখেত অহা ইলেকশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ আছিল কালি অহা কালি তেখেতৰ ট্ৰেইনিং আছিল ২৬ তাৰিখে তেখেতৰ ডিউটি আছিল তেখেত এতিয়া ঘৰতেই নাই সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতক বিচাৰিবলৈ আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনায় শিলঙত বড়বাজাৰ এৰিয়াত FIR দিয়া আছে কৰবাত তেখেতক দেখিলে কোনোবাই ভিডিও dia nomor সম্পর্ক করিবা পিনি বিৰটা বাংকে কাং টনিকলো দমে থাক মে কৰং থু